n'akaga gakomeye bikaba ibigeragezo bikomeje kumvikana ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, umunota ku wundi, isegonda ku rindi. Hano ibintu bikomeje gukomera, abasirikare 5 bapfuye, abandi barakomereka. Ni nyuma yo kurasana gukomeye cyane, ni nyuma yo guturika kw'imbunda zidasanzwe mu mirwano ikomeye cyane yongeye kubica bigacika hagati ya FARDC inyeshyamba za M23 mu gitondo cyo kuri uyu wa gatatu itariki 9 z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi 2025. Amabombe yongeye gucicikana, ibisasu byongeye guterwa, imirwano yongeye kubica biracika. Ingabo za Kongo FARDC zirimo gushaka kwisubiza umujyi wa Goma ziciye muri teritwari ya Walikale, zirimo gushaka kwisubiza umujyi wa Bukavu ziciye muri teritwari ya Walikale, zikanafata ibice bitandukanye byamaze kujya mu maboko y'izi nyeshyamba za M23. Ndaje ndakubwira byinshi kuri iyi mirwano, ndaza gukomoza kubyo abasirikare karabutaka, ndaza kukubwira uburyo abacancuro baturutse muri Colombia bamaze gutegura ikiswe drone, bamaze gutegura ikiswe misile. Ese ni hehe iyi mirwano igiye gutangirira abacancuro bongeye kwifatiramo banyanyagiza amasasu ku birindiro bya M23? Amakuru ngufitiye ni menshi, amakuru ngufitiye ni menshi. Ndaza gukomoza kuri Constantin Mutamba woze ari minisitiri w'ubutabera, ubu noneho aritaba urukiko. Ni nako kandi ku butaka bw'igihugu cya Kenya abagera ku 10 bamaze gupfa. Imyigaragambyo ikomeje kurushaho guca ibintu, imyigaragambyo ikomeje kurushaho gukomera. Ubu noneho abari bazi ko ibiganiro bigomba kuba, abari bazi ko ibiganiro bigomba gukemura ikibazo cy'intambara hagati ya M23 n'ingabo za Kongo FARDC basubize amerwe mwisaho. Perezida Felix Antoine Tshisekedi yakinnye amakarita 2. Ese ikarita igiye gutuma yisubiza ibice byose yambuwe na M23 ni yihe? Ndaje ndayikubwira. Ndaza kugaruka ku makuru yose akomeje kuvugwa hagati y'u Rwanda na leta y'Kinshasa. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe yatangaje. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Madamu Thierry Kayikwamba yatangaje. Ese niki aba bayobozi bombi baba batangaje? Ni byinshi. Wowe icyo nkwisabira ni ukujya munsi ya video ugakanda ku ijambo subscribe, ugakanda like, ugakanda share, mugakomantinga, ukambwiraho uherereye, ubundi nkazajya nkwisuhuriza. Ni nayo mpamvu mbonera kubanza gusuhuza abavandimwe bacu, abaturanyi bacu bo mu gihugu cy'u Burundi. Ndabasaba ko muza mukambwiraho muherereye, ubundi nkazajya mbasuhuza nk'uko nabibasezeranyije. Aha niho honyine ugomba gukura ukuri kw'amakuru ya politike, diplomasi, kubikomeje kuba muri aka karere k'ibiyaga bigari. Agahuru k'imbwa kahiye, noneho imirwano yadutse. Imirwano yamaze gufata intera ikomeye cyane ku musozi wa Fungura, witegeye imidugudu ya Katobo, imidugudu ya Murema muri teritwari ya Walikale, muri grupama ya Kasimba. Niho harimo kumvikana kurasana gukomeye cyane. Amakuru aturuka muri aka gace avuga ko imirwano yatangiye ku mugoroba wo kuri uyu wa kabiri ku itariki 8, ubwo abasirikare ba FARDC banyanyagizaga ibibombe biremereye kuri M23 kugira ngo itakaze ibice yafashe ahangaha muri Walikale. Maze iminsi mbabwiye ukuntu ingabo za Kongo FARDC bafatanyije n'abacancuro bashaka kwisubiza umujyi wa Goma, bashaka kwisubiza umujyi wa Bukavu. Ubu amakuru yamaze kumenyekana nuko Bukavu bagomba kuyifata baciye mu mujyi wa Uvira, bagafata umujyi wa Goma baciye ahangaha muri Walikale. Ni nacyo cyatumye uwitwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi agura drone azana abacancuro. Amakuru ugomba kumenya nuko ahitwa Ikisangani mu kumusozi wa Kasopo harunze ikiswe amamisire, harunze ikiswe amadroni. Ingabo za Kongo FARDC zirimo kwitegura gutangiza intambara ikomeye cyane ku birindo bitandukanye by'izi nyeshyamba za M23. Hashize iminsi
iminsi igera kuri 2 ingabo za Congo FARDC ziteguye zinagaragaza ubushake bwo kongera gutera, ari nacyo cyateye ubwoba ihuriro ry'ingabo za leta y'umutwe wa M23 bandika itangazo basaba amahanga kuza kureba ibirimo gukorwa, basaba amahanga ko leta y'i Kinshasa yamaze gutegura abasirikare mu bice bigiye bitandukanye. Kandi bikomeje gushimangirwa n'amakuru akomeje gushyirwa ahagaragara. Umuvugizi w'inyeshyamba za M23 mu ishami rya politike Lawrence Kanyuka aherutse gushyira hanze itangazo agaragaza ko ingabo za Congo FARDC zirimo gushinga ibirindiro mu misozi itandukanye, bigaragaza ko baba biteguye gutangiza intambara ikomeye cyane, biteguye gutangiza intambara karabutaka mu bice bituwemo n'abaturage. Hashize iminsi kandi Kisekedi yiteguye yamaze kugaragaza abasirikare 60,000 bagiye kwisubiza Igoma bakanisubiza umujyi wa Bukavu. Amakuru aturuka mu gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo y'iki gihugu yamaze gutegura abasirikare babarirwa muri 600 ngo bayifashe kwisubiza imijyi 2 irangajwe imbere n'umujyi wa Goma n'umujyi wa Bukavu imaze amezi hafi 6 igenzurwa na M23. Kinshasa ikomeje gutegura izi ngabo zirimo iz'u Burundi ku bwinshi ndetse n'imbunda ziremereye nyuma y'iminsi mbarwa isinye amasezerano y'amahoro n'u Rwanda. Ihuriro rya Alliance Forever Congo ribarizwamo umutwe wa M23 riheruka kwamagana iriya gahunda ya leta ya RDC yise ubugizi bwa nabi bugamije gushyira mu kaga abaturage ndetse n'abasivile. Umuvugizi wa M23 Lawrence Kanyuka eruka gutangaza ko kuba RDC ikomeje kurunda ingabo, ikomeje kurunda ibitwaro bitandukanye n'ibyo bemereje mu masezerano yasinyiwe Iduha muri Katari. Lawrence Kanyuka yagize ati ikibi kirimo kurushaho gufata umuvuduko, ingabo z'u Burundi, ingabo za Kongo barimo kurunda ibitwaro mu bice bituwemo n'abaturage, barashaka kwica abasivile, barashaka gukora ibyaha byibasira inyoko muntu. Abayobozi ku ruhande rwa leta y'i Kinshasa bavuga ko gutegura ziriya ngabo bikenewe mu rwego rwo kwisubiza imijyi itandukanye irimo umujyi wa Goma, umujyi wa Bukavu ndetse n'utundi duce M23 igenzura guhera mu mpera za 2021. Kuri ubu RDC hari ubwoba bw'uko imirwano ishobora kubura mu gihe hashize ibyumweru 2 leta ya Kongo n'u Rwanda bisinye amasezerano y'amahoro. Ni amasezerano kandi atanga icyizere ko agomba kujya kubahirizwa, hakanashakishwa icyakoreshwa kugira ngo impande zombi zikomeze kumvana, kugira ngo impande zombi zikomeze gusinya ayandi masezerano. Icyokora impuguke zikomeje kugaragaza ko amasezerano hagati y'u Rwanda na leta y'i Kinshasa atari igisubizo kirambye cyo guhagarika imirwano hagati ya FARDC n'izi nyeshyamba z'umutwe wa M23. Perezida Paul Kagame aheruka gutangaza ko u Rwanda rwiteguye kubahiriza ibyo rwemeye, gusa ateguza ko mu gihe urundi ruhande ruri muri aya masezerano rutakubahiriza ibyo rwasinye, biteguye kuba nabo bakora icyo amasezerano agenga. Yagize ati gusa twebwe dufite gahunda, turi abanyakuri, turanateganya gushyira mu bikorwa ibyo twemeye, kugira ngo turangize iki kibazo. Gusa abaturanyi bacu bakomeje kutugaragariza ko isaha iyo ari yose bashobora guhindura ibyo basinye. Uwari minisitiri w'ubutabera ubu nawe yamaze gukandagizwa mu rukiko isi ni gatebe gatoki. Constantine Mutamba wahoze ari minisitiri w'ubutabera yamaze kugezwa imbere y'urukiko. Wahoze ari minisitiri w'ubutabera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Constantine Mutamba aritaba bwa mbere urukiko
kuri uyu wa gatatu itariki 9 Nyakanga mu ruhame mu rukiko rw'iremezo, aho aza gusubiriza ibirego yarezwe n'umushinjacyaha mukuru ku bijyanye no kunyereza umutungo wa leta y'iki gihugu. Ubushinjacyaha bukuru bumushinja kunyereza miliyoni 19 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagenewe kubaka gereza ya Kisangani, mu gihe ayo mafaranga yari asanzwe agenewe ikigega kidasanzwe cy'indishyi ku bahohotewe mu ntambara imaze iminsi ibica bigacika hagati y'u Rwanda ndetse na Uganda. Ku itariki 9 Kamena nibwo umushinjacyaha mukuru Philomene Mondevu yashyikirije inteko nshingamategeko ya Kongo icyifuzo cyo guhabwa uburenganzira bwo gukurikirana Mutamba icyasabwaga kugira ngo urubanza rutangire nyuma y'iperereza ryabanjije gukorwa. Ku itariki 15 Kamena inteko nshingamategeko n'umutwe w'abadepite yatanze urwo ruhushya. Uwahoze ari minisitiri atangira kuburanishwa nyuma yo guhatwa ibibazo inshuro ebyiri n'ubushinjacyaha. Ku nshuro ya gatatu yahagarariwe n'ubutanga buhamya. Amakuru yamaze kumenyekana nuko nyuma yaje kwamagana ubushinjacyaha bwose, avuga ko bubogamye kandi burangwa n'inzangano. Icyokora umushinjacyaha yaramwikomye amusaba gukomeza gutuza mu gihe hasigaye igihe gitoya. Nyuma y'ibirego Constant Mutamba yeguye mu mirimo ye ku itariki 17 Kamena mu ibaruwa yandikiye minisitiri w'intebe madamu Judy Simwe, nk'uko iyi nkuru dukesha Radio Okapi dukomeje kugenda tuyibatangariza. Uru rubanza rurakurikirwa hafi imbere mu gihugu hose, nta gushidikanyaho ngo ruragaragaza imicungire y'imari ya minisiteri gusa, ahubwo ruranareba abanyangamugayo kubw'umunyapolitike ukomeye cyane muri guverinoma wamenyekanye cyane mu bitero byibasiye abacamanza bituma umubano wabo wangirika. None ubu aba bacamanza bagiye nabo kumutangira ubuhamya, nabo bagiye kumushyira muri yombi. Bamwe mu baturage banditse ubutumwa bagize bati kuki RDC idaha u Rwanda kwihutisha imanza nk'uko bikorwa. Ibi kandi bikozwe hashize iminsi yandikiye ibaruwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi amutakambira, amusaba imbabazi, amubwira ko yamukoreye anakorera igihugu, bityo ko adakwiye gukurikiranwa n'izi nkiko.